kuolire ku 15 n'etaano nga chairperson firi kutokuwa district basinzire ku kyokuwa menini kada Suuta Abudalah bamugerera igombole lya Butagaya yaboneka nga atuuse omwo nga the level of education n'abaana nga babisaba 5 ku 2 aye bwe nali muna introducing method na mobilizing abaana nga muganda wange bakobi nze na mobilizing abazaire n'abakoba nti tujja kuboneka nga tufunye ku first grade okutula ku nga abaana baliire n'amala ne committee nga nze mwene n'akoba nti omwana anafuna first grade nasooka nabawala anafuna first grade nja kumuwa full bursary nakikola Butagaya era nga abaana abo mbatwala Nakanyonyi nali maze okulobinga from Nakanyonyi Girls kubanga director wa Nakanyonyi Girls was a former headmaster wa Kira College Butiki. And you know Suuta Abudalah is a product of Kira College Butiki. Natwala omwo abaana baboneka nga bali omwo. That was the first achievement yenali ndiku nakuma security mu Butagaya. That one because I was a cadre. Bwemba ndi awo during that my time mu myaka 15 gyokobi namobilizinga ba chairpersons mu Busoga team yenali nkulira nayo twaje wa president neyo regime yaifirwa bulira ku mu first term president yatuwe milioni 3 edukire bye mwasaba ya era nze najja okuva eyo nga ndi ni plan ahead omumwe nakola tourism site eyebuso eco resort asa tuba mwena mwena babuli omu asa tubagaga buli chairperson aja akole mu project ya idinga eja kuyamba abavubuka mu bulungi mpegano nzeyo nagitola butole naje nakola mu Busowoko eco resort saawa dino minister wa tourism yatuukayo yakati bwetu watusala honorable Tom Butime honorable Banamu yali yakatuukayo last week yakati is this the project of kada Suuta Abudalah. It is on record ono press secretary to the president yali wene wano yakoba ati sente bukyadiva mu office ya president esente de tuli kubona nga diyambi yatuka ku Busowoko eco resort yakati this is far kyovoli ibonanga ndi kukobanga ndi kwa 24 ni kwa 26 kijja kuwa mu ngomanya ati kisekula nga abagala abamirivu bona bali ku selection kuva mu Uganda yona abakyotala ojja kubagana Busowoko iwoli ni stress yona mwami gundi ida ku bwa Busowoko eco resort obone yoboneka ngoliyo munato missing obono mwesi jaleka iwe ida bwide bona abakyotala bali ku selectinga tulikwenda abagala nga 12 ayenga batambulamu niwe mwene obonanga okuba oti Mukama Katonda yebale mubachi yamani sawe no bendidinza abayidinda ninze kiyamani yagema kuba nange aba amagombola bona twaja ewa madivani twamukonvinsinga yaga buli igombola eritas 10 okwida okulima lwaki olibonanga tulikuba ndi chairperson is long overdue mwami Abrome igwe waje wa 5 yakoba kawo yakuwa greda ife kabiri owaife yalobera bulobere ba mwami Gulume gano ba RCC bagano balwana kubakola ki atenga kyona kyali kijja kwa chivinga iwe omuntu oweidinda oli eyongo oli kubona oluguudo lw'eigombolwa lwanati lulungi utakoba oti chairman oyo ne yalemererwa oba oli wa Buwenge nti lwakuba chairman we yafa speaker yafa mbe gwabula twayi tukoze kyona ayi chairman wa district yeidinda yalobera greda twalwanagana twakola ki nekyo kiri awo kyoba oli ibuna ndiko bantu ye bali kuwa kadi olwalero oli kwesimbawo wena wobwenda okola ekintu ngwenda akolera abantu kada Suuta is the best Mei wobo nono Brandon buyaleta ebigoma Jacob ali tobyogeraho chairman ali mpegano no mwami javira yaleta okutinda kire kibali Jacob ati lwaki okuboti niwe mpegano ebina kada Suuta byalimu byomusubira mu okukola nti the level of corruption etalinga mu idinda eri okutunda emirimu naki ekyaja kifightinga aja kutya amanimu abajoininge mwena section eziduna alimu aja kutya amanimu oba oli mukozi aide mwogere tobona aenda kwogera luzungu oba yenda lufaransa nti edingo olufaransa balusomesa nekira college Butiki mpegano ndo lufuweta mu ya la bonjour meshu tuida kubyongera ko ya ngabondobero ku samplinga mu nikubine byacha bazinga awo wona tuida kulekawo nti ekikoba we are getting a person
anasobola okujja na outside okulobinga ayempegano yidinda efirirwaki n'abebusoga munabeekaliru ekibiina kya Busoga Consortium kyagaba chairperson bonna baje bano bakasola amataala ago gobono okumulisa idinda baja outside and they robbed owe idinda yenkamu ba chairperson mbusoga na atasalayo aye niwo mpegano jeyo nti yakyali kimwetagisa bakuba chairperson yenka kyali kimwetagisa okujja n'akalya ayogerenga nibala oluzungu ngano aliko bati yes that point mpegano kada Suuta yoli kujja okwagana nga bituli bingi ng'ajja kuba multi purpose ajja kulobinga sente da government nediri outside the government olowooza ni bwobuuza chairman weidinda wakoba apart from sente diva mu central government oyongeire kuki meni omwami agroben okola allowance yo ayono gali magano oluguudo lwa central government ng'akati muna iwembekezo akuwano ng'akuba ati onimisa sente dange iwa agroben tutegera nti okozesa dido kubanga you are not directly in office no kulwanisa program the government twalwanagana ni mwami gulu ayinga ni program ne da PDM nga chairman 5 would not supportive chovoli kwagana nga tukobandi tuli kujja okumukoba nti police nga it is long overdue webaleno kada Suuta Abudalah webalala zamba ndi joli